jalan-jalan ke Gor Bekasi yuk teman-teman, let's go, ikutin terus ya. Oh ya teman-teman, Abil ke Gor Bekasi mau beli topeng reog. Kita cari ya topeng reognya. Let's go, kita cari. Wah, ada nih. Tapi barongsai teman-teman. Kita cari lagi yuk. Aduhnya ngambek nih teman-teman. Kita beli mancing ikan. Kita mau beli topeng reog, malah mancing teman-teman. Abil dapat berapa ya ikannya kira-kira?
akhirnya ketemu nih teman-teman reoknya. Abil udah beli reoknya nih teman-teman. Seneng banget Abilnya. Abil beli apa? Oh, topeng reok. Di mana parkirnya, Pak? Sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.